Dakle, čim su Rusiji zaustavili prodor od Moskve, pa od Stalingrada, pa Kurska bitka, rat je prelomljen i Amerikanci su odmah napravili novu koncepciju sa novim suparnikom. Inače, Spajkmanova koncepcija se zasniva u stvari na koncepciji pomorske moći admirala Mehena s kraja 19. veka i Mekindera i njegove koncepcije moći iz središta Evroazije, koji se zove Heartland, koje on u 3 maha, kao što vidite, ove 3 godine korigovao. Spajkman je rekao jedan relativno jednostavan silogizam koji glasi ko kontroliše Rimland, dakle ko kontroliše ovaj obod Evroazije, to je ova siva boja, vlada Evroazijom. Ko vlada Evroazijom, kontroliše sudbine sveta. Vrlo jednostavno. Dakle, pomorske sile baziraju svoju kontrolu u svetu time što ovaj poluostrvski i ostrvski pojas koji im je dostupan s mora kontrolišu. I do današnjeg dana se ništa nije promenilo u suštini. Ostalo je to tako do danas. Inače, neposredan prethodnik NATO-a je George Kennan, koga većina vas zna, odnosno čula je za njega. On je na bazi Spajkmanove teorijske koncepcije napravio zvanu strategiju obuzdavanja. To je isto to, samo je isto ono što je rekao Spajkman, samo što je on to operacionalizovao. Čovjek koji je prilično dugo i poživeo, 101 godinu, 2005. umro i doživio je da vidi tu, ako je to bila pobjeda u hladnom ratu. Ta strategija obuzdavanja znači skraćeno da se Rusiji, odnosno Sovjetski savez, obuzda na sve moguće načine, da ne probije ovaj obruč koji se oko njega formira. I čitav hladni rat se odvijao tako. Najveći broj sukoba ili gotovo svi sukobi su bili u tom Rimlandu, u tom obodnom pojasu. Kennan je to napravio 1946. onim poznatim dugim telegramom naznačio iz Moskve, onda 1947. Napravio to jednu vrstu koncepcije, skraćene, nedorađene, kasnije sam on malo odricao da on nije baš to tako mislio, da su to drugi tumačili, ali uglavnom koncepcija je napravljena i sprovođena čitavo vreme hladnog rata. I odmah još u toku rata napravljene su dve najznačajnije geopolitičke i geostrategijske akvizicije Sjedinjenih Država, to je Normandija na jednoj strani, Rimlanda na zapadnoj Evropi, na drugoj strani je to Japan, 1945. sa one dve atomske bombe i kampanjom bombardovanja i na kraju za posedanje i kontrolom Japana. Dakle, ključna stvar je bilo ovladati transatlantski i transpacifički sa druge strane. I tu napraviti dva mostobrana sa dve strane Evroazije i te mostobrane po mogućstvu u kasnijem periodu u hladnom ratu širiti pomoću te dve odskočne daske, ući dublje u kopno Evroazije i sprečiti da jedna ili više sila iz Evroazije se konsoliduju, toliko budu moćne da budu suparnici Sjedinjenih Država. U zapadnoj Evropi to je bilo relativno lako, jer je zapadna Evropa bila što poražena, što dobila jednu zemlju, Veliku Britaniju, koja je imala jednu Kirovu pobedu i vrlo brzo je sama saopštila već 46. 47. da ni jednu Grčku ne može da kontroliše. Dakle, tu je bilo prilično meko ući sa te odskočne daske u dubinu Evroazije, u zapadnoj Evropi. Na istoku, na dalekom istoku, to je bilo znatno teže, tu su bila dva tvrđa protivnika, Kina i Sovjetski savez, ali i Japan je bio dovoljan za formiranje tog prvog rudobrana. Na jednoj strani, na jugu su tu bili Filipini, već ranije održati i preuzeti od Japanaca, i polako se i sa te strane formirala odskočna daska, jedna za pokušaj dubljeg prodora sa Tajvanom 49. pa na kraju i sa Vjetnamom 64. do 75. I tu vidite ove strelice koje vam pokazuju kako je Sjedinjene Države su pokušavale da potisnu Heartland, odnosno uticaj Sovjetskog saveza u dubinu, i obrnuto kako su Sovjeti pokušavali da taj Rimland, to okruženje probije. Na ove dve slike dole, to vidite malo u simboličnom smislu, dakle ujka Sema koji pokušava sa okeana, sa tri okeana, da zgrabi središte, dakle Heartland, a s druge strane ruskog medveda koji pokušava da to spreči i da probije taj Heartland. Dakle,
Ta struktura Vinlanda je imala nekad 3 nivoa. To su bila ta 2 mostobrana na 2 strane Euroazije. To su bili paktovi koji su sve to dopunjavali.